Nisuwing pa sa kantik ko dan Bosco Media Network ng Chaksua, ang Alicia A. Sangma, na simang na Salantini Koborrang ko para katenga. Kata bichongrang, ado kriyo getal pa Chenangri Stadium ko, uprakyo na nga. Pajeng dobaw getal pa Hamilton Stadium ko, uprakyo na nga. Greater Bakmara Water Supply ko, abachingateo na nga. Chigmukpa Koborrang, Meghalaya aduk niskutong Minister Shri Conrad K. Sangma, Sombar Salo, Chenangri Stadium ko, North Garo Hills Ajani, aduk Rio Deputy Speaker Timothy D. Shira, MLA Marcus Marak, Rupert Momen, Aro Marton Sangmani dong paanyo, uprakyo na nga ha. Ye stadium ko gong crore, Chisni Point Kulgrukchet narkataha, ye stadium Shri Conrad Sangmani Pagbasagi, Papuno Sangmani, wajuli mandirang na, nagsamsuwe kamko kaani baka nung achim niskutong Minister, Jilmana Parkatanga. Aduk ni plak, Nuksik ko na ni namlurus-luruan ni kura banak da NPP chidiling ka pasorkari, dengtang, ja kurang ko de kamrang ko kaingan ne bas kutong minister, juli mandirang na, akan para katangaha. Ye stadium ni bimang pa puno sangma, sagi ni thang beteng wa adok kri songo na election na, rally ko kachakato de pangnan cherunga ne bebira adok kri song ko Chenangri ni getal bimang chi, mengska gapao ni kura wa stadium na bimang ko don ska ne skutong minister para katangaha. Ya stadium at sini sa kabilang tentang sports activity ko upata sobrang ko ba magin niya mabibira talo ji project kon adok rio sa susubatasan yara ka agreba baka sini pagsuman nilang goma Dibayab na, suksuman nilang ko, susukat na, at sungkumani ko, nangin. Ya enya ni Mandirang, PS Sangma Sabina, Amin Fasa. Ini tangmat mo, ya enya ni Mandirang, election ni sumera mo ba? Ina. Aro binyo gaba candidate lang na. Hangnan. Support aroma. Meghalaya aduk niskutong Minister Shri Conrad K. Sangma, Sombar Salo, North Garo Hills Ajani, Bakinang Nalsa Bajeng Dobaw getal rekapa, Hamilton Stadium ko Deputy Speaker Timothy D. Shira, MLA Phungsing Marak, Marcus Marak, Marton Sangma, aru gependel geparang ni, tongpa anyo oprakyo nang ha. Ye stadium ko gongkro getam narkata, ye stadium ko jolni mandirang ni namgeni na, aru seluruh namruruani na aru dengtang, kalsusani rang ko chadam birang na, chol ko nagata, aru chadam birang ko, didia getar kyo nangane, skutong minister, para katangaha. Stadium ko apal batat na, jaman chipak sorkari tangka senshin katap kenene, akan dapang kuaha. Ruta somayrango ni jolni mandirang ni nichak suing pa Greater Bakmara Water Supply Project ko Meghalaya ni skutong Minister Conrad K. Sangma Sombar Salo abachingate nangaha yo project ko abachingatani chi Bakmara ni ningo donggapa songdam chidok mangni geta rongtal gapa chirang ko chunga geta mangenok songni mandirang na rongtal gapa chirang ko salyo na geta muksung e abachingat gapa project ko bilsigni ni gisepo machutateo na nahani na skutong minister antang ni kusiung ani ko para katangaha arurakpe kamrang ko kaani chiya kam ko machutatanyo bakman gapa PHE department aru contractor rang ko ba skutong minister dengtang mancha metel pelangaha yan dal na Koborrang ni suweng gapa sa kantik kon metela